Next. Awusabona babe unjani uyaphila? Hawu thina siphilile mnethu ingakho singala kwaleli tafula. Wena ungalapho kwaleli tafula ke. Usho ukuthi ugula wena. Sikunceda ngani? Angisahlali naphansi manje. Uhlala phansi yini dokotela ujakile? Yini baningabe lethi imvule sisaqaka kula ngaphandle la. Baningabe labagula njengawo. Khuluma mani ingakho kana situla. Khuluma ngakho ke sikuncede fast masinyana. Oh, bengine appointment na dokotela mina leliviki ephelile bengitile. Mnethu niyajola yini na dokotela? I-appointment yani mani? Khuluma mani. Yata unositha ngalo. Oh. Okay baba. Khuluma. Usho ukuthi dokotela inkinga yami uyayathi ke ngamchazela ke ukuthi ngisheshe ngithulule. Uthululane kusemen's clinic la nginivotsa khuleka mani. Ngiyaphangisa. Awukhasa simenya. Oscar Pistorius. Uphangisa nakiwapi mnethu mani? Bengisho ukuthi ngiphange ngehle babe. Spitfire. Espelupelu. Khulukutu bola. Nguwe lo. Yebo babe, ngingena ngakuphi babe? Hayi, jikela emva bese ungena kulomnyango longalapha. Esandleni sesinqele dokotela ke utakubuta ukuthi unayo medical history ke bese ubamba imali engu-1.5 ke. Uthaba soyakusida. Unyanzele uvisa abhlungu mnethu. Hamba bhuti. Ya, Armashesha. Sonic the Hedgehog, the Flash. Natal ufika nga 2 minutes wena. Utawuncedakala mnethu, utawuncedakala. Ya, ungena ngalapho ke. Come duze. Utawusitakala bhuti. Next. Mkhulu nani, mkhulu manje ntazikhulumisha kabi manje mkhulu. Usafuna amaphilisi, wena ugula sokusiniwe vele kuyekele mankonqota ubeke lapha mkhulu. Usafuna amaphilisi ukuke unje. Hayi mani lekelela mani mbuyekele ukukhuluma tenza mani. Mkhulu sisathi siyakunika lokho amaphilisi kunasi ukugijima ingadi yohlangana nengingila ufe utazisuka mani. Hayi mani kunaloko ngomplanyana lokufunda isikolo lapha eDulu lapha kuyangiphaphela mani. Yini kwena njani? Kuyatepa mana kuqini mani kahle. Ukwenta mnenge mkhulu. Akwenta lokho kumenenge. Ngilekelele phela ngijove mani dokotela mani. Angisuye dokotela mina. Ufuna ungikhomba tibuni temkhodu la tokushwana ngathi mathumbu. Ngena ngalapha kulomnyango wesinqele. Utakusitha dokotela. Ungasabe emjova gogo uyangivaka. Hamba mkhulu. Hamba mkhulu. Ngenge. Lisotsha liyofela empini, uyofela khona mkhulu. Bangene, mkhulu mnenge. Next. Hayi man, thokoza man, futhek man. Ufunani wena la ngobe lala ubhuphe lapho, uphuphe emahlala uhlanganise ungene emrubheli lana upeyite man. Uvuse lento yakho, ufuna kudlala ngamaphilisi adokotela. Hayi man, ngiyasitakala man, ukudokotela man. Siyagula phela sina. Ukulwa yini? Aphethwe yini mathonga? Ukulwa yini mina? Ukuthi ngikolongo kumele ngabe ngibute kona ekuqaleni lo. Usengiyakubuta phela ke nyalo. Yini inkinga kunani esigodlweni nyanza le? Incane kakhulu man. Ayifika. Hawu, afjeke nkosi yami. Nyanza le. Yende sport. Sport sana. Uyabona ukuthi ngathi uyathelela wena mfana. Uyathelela lo mfana. Uyathelela vele lo baba. Wena come duze ufaka njani wena? Ufaka njani wena? Uyathelela sitakukhahlela phela thina. Udokotela akasuye dokotela futhi, akasuye dokotela. Lethi mvukutsheni sentuni. Uphi dokotela wena mfana? Ngiyadokotela uyashajwa lo uyaya. Angeke bese ukukhahlela phela thina. Akho professional akusendlela yokusebenza lena. Ngathi uqala umshayeli uyala lo muntu. Bayasho vele abantu labagula imvuku banenkani. Nawe uyacabanga unataka ukuthi inkinga nawe. Bani ngakumeshisa ume lapho mina manje.